sisanda siqhuma igama lami nguChris Gande. Nanzi inhloko zendaba zethu lamhla. Ethiopia. Inkokheli yamazwe eAfrika ihlaziya indubo eziphathelane lezwekazi leAfrika emhlanganweni we-African Union Summit eAddis Ababa. Central African Republic. Amakhulu atshengisele esigodlweni seBangui kulandela ukudubulana kwamaxuku okuchiye abanye befile. Democratic Republic of Congo. Umphathintambo wezempilakahle uthi umkhuhlane we-Ebola usuphelile kulandela ukufa kwabane. Burundi. Umongameli Pierre Nkurunziza ukhulume embuthanweni wokuthakazelela iminyaka engama-55 kaZibuse. Algeria. Inkulungwane zabasebenza kungelambadalo zihlanze inziki yolwandle eTamanfust. Kwanele isihloko okanamhlanje asidibaneni njalo kusasa.